Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mama Hafiz. Di video kali ini Mama Hafiz mau makan sama nila goreng sambal pedas, tumis kangkung. Lalapannya ada kangkung, daun pepaya, pare, sama terong ungu. Seperti biasa sebelum makan kita berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mari makan teman-teman. Wow, mantap. Ikan kentetan teman-teman. Wow, lalapannya masih seger-seger. Wow, kangkungnya segar-segar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Oh. Yang ungu. Oh, nikmat sekali. Tumis kangkung. Wow, nikmatnya.
luar biasa. Wow. Wow, mantap. Wow. Susah betul.
Alhamdulillah. Cukup sekian ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.